adi medfonte viafaite ki rajyage iktisaduge mabada a ofeddunta taaraf kurma wazifage fursatta fahikoddi rajyage iktisad iturun harudana kurma emme istawren ada kora farata kurve kudi maseketagon feshiken fulawamun anna guest house ke viafaria adi anghen befulun kurava ekeki maseketeki gawmi taragiya kurve gawmi taragiya anuhonu boda gulifawa kankan me trade desk ke episode ka horiha belantenavas marhaba me horiha viafarita ka ves medu dimafawa emme bodu gonjehumaki beenumwa wagotu viafari fula kuruma nota viafari itura demehettuma beenuwa mali ehi faseha gotegga nolibon මෙදක එපිසෝඩ් එක මේ බලාලනි SME digital වියෆාරිතක මාලි එහි ෆෝර් කොදිනම කුරවා මසෙකතක SME digital මේ දනායක මිවාහක දක්කාලම් බදල් මේ කොල්ලනි SME digital ගේ CEO බද්රුද්දීන් හසන් බද්ර වරබඩ මරබාංගත ට්‍රේඩ් ඩෙස්ක thank you එම ෆර්තමස් අහලම් බේනවනි මිහාර SME digital මෙවනි කුදියදි මෙදෆන්තක වියෆාරිතක ෆයිනෑන්සින් සොලියුෂන්ස් එක දිනම දෙවෙනි නිසාමේ කණ්ඩාලාෆා හමජසාෆා then BML ge subsidiary ka badalu mafo kene to maseketa badalege midani adi kudia di medufante ge viafarita ka meyogot deve hidmata ge kobato SME digital people are still getting used to the name yes me SME digital laki kurin dehas navaran haru fashion SME development finance corporation SDFC me haru me media haru terega algon men ge kumfuni BML ge dasha media දියුම ෆහෝ රිබ්‍රෑන්ඩ් කරවුම් මෙදී SME digital ගේ නම දැන් මේ බදලා එකු BML ගේ මේ majority හිස්සා මියොන්නනි කොම්ෆොනි එක එයා එකු අල්ගොන් මෙන් වර්ගින බදල් තකේ බගෙන් ගෙන්නම මිදන් ඒක තරෙන් ෆුරතම කමක බලාලායරු මේ කුරින් හිදමත් දෙන් ඒ ඔන්න මොඩල් මිහාරු කොම්මසවරක බදල් කුරේගෙන් ගොස්සවන ඒගොතුම් මේ රිලේෂන්ෂිප් බැංකි මොඩල් එක අල්ගොන් මෙන් වානි ගොස්ස ei komme customer ka ves miharu hunnane hama komme staff ek handali for relationship officer ek handali for ehemme fasehen e contact kurewuma e mawlumat dinumuga komme effarata ka bados deal kuranje hen den mi BML ge belumge dashun hinga iru mi hama subsidiary kumfunya vema waki board ek ge dashun hama waki management ek ge dashun mi hinga namay salgon men beenum wani මේ BML की राज्येग මිහාරු එන් එම්මෙ වරුගද එක්කොම්ෆුනේ එම්මෙ ගවර්නන්ස් රංගල එක්කොම්ෆුනේ එහෙම මේම හිංගුමුගේ දායිරාගව සබ ගෙන්නන් ජෙහෙ වරගින බදල්තන් එබහුරි එගොතුම් තනුගේ ගවර්නන්ස් වරුගද කුරුම ගොතුම් අල්ගොන් මෙන් වානි වරගින පොලිසිත මෙදිය ගාගණක හයිකමස්තුස් තෙරෙග තාරෆ් කොෆා කොම්ෆුනේ හිංගා ගොතුගේ ඔනිගඩවස් වානි වරබොඩෙත බදල්තක් ගෙන එෆෙයිහා මුලින් වෙස් කස්ටමරුන් නවස් කන්තත් ෆසෙහ කුරුම ගොතු දැන් governance rangalu kurmuge wahaka dakkar mi e financial institution ne wima mi MMA invest gabul kura mingandu takek gabeje hi fahattan ehme malgon men e policy taka ache badal kurum midani den algon men ge amazaki hama kuriyan wettanuga mi e adi public listed company nonkam ga vs CMDA ge se hunna governance framework eggota mi tanuge kantata battam begen diu den itura fahakollam beenumane BML me BML ಗೆ ದಶಕ್ ಮೇ ದಿಯುಮ ಫಹೋಲ್ಗನ್ ಮೆಂ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಗೆ ಮಸಕತ್ತಕ ವಿಸಬದ ಗೆನ್ನ ಕುರಿಯ ಎಗತುಂ ಮೇ ಕೂರಿಂಗ್ ಮೇ ಒನ್ನನಿ ತಂಕೊಳೆ ಉಂದಗು ಗೊತ್ತಕೆ ಅಂಬುರಾ ಫಾಸ ದಕ್ಕಂ ಬಸ್ ನಮೈಸ್ ಮಿಹಾರ್ ಒಲ್ಗನ್ ಮೆಂ ವಾನಿ BML ಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ ತೆರೆಯ ಮೇ ಅಲ್ಗನ್ ಮೆಂ ಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಗೆ ಮೇ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ತವಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಕೊಫ ನಿಕಂ ಗೆ ಸಾಬುಂ ಮಿಹಾರ್ ರಾಜ್ಯ ಗೆಮ್ಮೆ ಗಿನ ಬೇನು ಕುರೈನ್ ಎಪ್ಪಕ ವಾನಿ ಕನ್ನಗೆ BML ಎಹೆಮ್ಮೆಮ BML epon ebe fulunna financing facility fennane adi fasehan fa service dekkena den kuriyan wettanugo secure masakkata algon men eba kuran BML ge customer ka vejjiya mi algon men ge wes customer ka ve fa libena fasehatan ege tenen genestinama den mi ituru kamaka balanya mi sharia compliance hidmetta hakaddan algon men me masah kurani BML ಗೆವೆಸ್ ಮಿ ವರ ಬೊಡು ಇಸ್ಕಮ ದೀಗೆಂ ಎಬಕೂರಿಯ ಗೆಂದೆ ಶರಿಯಾ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹಿದ್ಮೆತ್ತ ಕಾದಿ ಮಾಲದ್ದ ಏ ಮಿದಿಯಾ ಹರು ತೆರೆಗ BML ಗೆ ಸ್ವರ್ಗಿನ ಬ್ರಾಂಚ್ ತವಸೆವನಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ತಕ ಬದಲ್ ಕೊಫ ಏ ವೆಸ್ ಅಲ್ಗನ್ ಮೆಂ ನ ಏ ಮಿ ಬದಲಾ ಎಕ್ಕೊ ಗೆನವೆ ಕಮೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಉನ್ನ දැන් තිදෙමති දෙකේ වාහකයන් පහ කොල්ලම් බේනු
SME digital warafang ham fudirka bodu rebranding එක දශම මිහරදී BML ගේ subsidiary එක මෙවනේ ෆමි හැම ගෑමස් හිංගම ගේ නිසාම ගේ නවන වරන් හරු තන බදල BML की हम वरत तजुर्बा कारू राज्य का हम हुरी है मेमस बेनो कोरा बैंकिंग के कोंफुनी का मवाते वे देन देमति विदालुई मिहारो इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का बदल करूँगा मसके में वाली फाशाफे तो अद मिहार हुरी एग्जिस्टिंग लोन ता रीफाइनेंस करूँगा मसके वेस में वाली फाशाफा मैं बदल का सब बंदे में मुंडा हिदमत का कहने तो बदल वानानी अदी SME digital के कस्टमर ना कौन काल फायदा तक तो वेगन दाने मी एक्विजिशन मी दिया हर एक्विजिशन ना एकु मी यूलान कुरम हम एम बोर्डु बदल का वान मी ई 70% sharia compliant digital subsidiary එකන් හෙදමන් ඒ यूलान कुरम कंत एगतुन अलगन මෙන් हम එමෙ ෆොරතම දුහම් පෙරිගෙන් වෙසේ මසක්කත්ත ෆෂාන් කුරියම් මිදානි එගතුන් මිහාරු अलगन මෙන්ගේ sharia advisory board වෙස් ඒ වනි බදල් කුරේ internationally हम दुनियाගේ एकी बैंक तक එක්ක මසක්කක් කොෆතිබි sharia advisor on तक अलगन මෙන්ගේ sharia advisory board ගේ මිහාර මසහ කුරමන් දාන දැන් එබේ ෆලුන්ගේ ලෆයා එක්ගොතන් अलगन මෙන් මි ෆෙෂි එමෙ ෆොරතම මි ෆෂා ගන්නනේ එම්මෙ ලෝන දක්කුමන් එම්මෙ දතිය ෆතිබි ෆරාත්තක එයි මහින්ගව බල්ලා මේ දෙහස් නවාර නෝනි දෙහස් විහි හිසාබග වෙස බොරේ තබාරු ෆයිනෑන්සින් ෆැසිලිටි තක කස්ටමර් උන්න දෙයිෆ දෙන් මේ අයි කොවිඩ් එක්කොන් ඉක්තිසෝදන් දතිතක හුරේ ඒකි කස්ටමරුන්ගේ ප්‍රොජෙක්ට් මෙහෙරි හුට්ටිෆ गेस्ट हाउस मसक्कत फशाफ तंतन नूनी में फोरी बेफलंग बतिबी नूनी मी निम्मा फोरी बेफलंग बस वरंग दुवस कोल गेस्ट नोलिमुंग सबबुं लोन दक्कं उंदगु एफमिति එහෙම ඒරුන් සූරෙන් එබතිබි වර බෑවරු කස්ටමරුන් තකින් හැම මේ NPA බොනවෙන් ඒ algon banking terms බේන කොරගොතම් බජලෝන දක්කන් දතිය ෆයිත දුවහෙ බන්දෙන් record හඩිය ෆතිබි බේෆලොන් එබතිබි එහෙම algon men බේන වි බේෆලොන් න දෙවන ෆුරුසත ෆෝර් කොද්ද එගොතම් මිදියා හරුගේ ඔක්ටෝබර් මාස තෙරේ algon men ෆොරතම කොළුවාලි එම්මෙ දතිය ෆතිබි කස්ටමරුන් නම් එබේෆලොන් ගේ loan refinancing අසක refinancing නකි कुरीग नगा फे लोन ए लोनुगे आउटस्टैंडिंग एक्कों अलगन में मी क्रिएट कोल्लनी आ फैसिलिटी एगोता क्रिएट कुरनी इस्लामिक बैंकिंग मॉडल गे तेरें इस्लामिक कॉन्ट्रैक्ट तह का एक्को एमे में एबे फ्लुंगे ए फैसिलिटी आ फेशमकम फशम मी फुर्सत देवें एगोतंग ए अक्टोबर मस तेरे अलगन में एकी बा मी हंगे इंगस अनेक मी हरुगे जनवरी माहु इतुर कस्टमर उन तक अलगन में हुलुवालागिं हम मी वर बोर्ड एफर्ट मोली टीम एफर्ट एगोता मी गेंदन मोली कंपनी को होरिहा स्टाफ उंगस बारी वेगिंग ए वर बावर लोन तक गवाहक में दक्कन එහෙම මේම ඒ ගොතම මේ රිෆයිනෑන්ස් කුරෙම දියම කස්ටමර් උන්න ලිබෑන බෙනිෆිට් කි අල්ගොන් මේ මිහාරු නගාෆේ හුරි ලෝනත මි දමාලන වර දිග මුද්දතක දිහා හර නෝනි ෆනරහර ඒක සබ මහෙග්ග මච්චේ දක්කන් ජෙහෙ අද කුඩ වෙගෙන බර බොඩක් කුඩ වෙගෙන දාන එහෙම මේම මිහාර බේෆලුන්න ලිබේ ආම්දනියකුන් ඒ තන්තන් ඒ ලෝනත දෙක්කේන දෙම් මිසාලක නෝනි මි ෆහුරි ප්‍රොජෙක්ට් වෙජ්ජියා මි ලෝන රිෆයිනෑන්ස් කොෆ බරාබරන් බේෆලුන් දක්කම් ෆෂා හිසාබුන් अलगन में नंग इतुरु फाइनेंसिंग देविदान है बेफ्लोना में तिम्मस फहुन नोनी हमस फहुन विस बराबरंग कमिटमेंट दक्कवा कम गे वेज्जिया एरु नेमि फहुरी प्रोजेक्ट अलुंग अंबरा फशा एति विस निम्मालम गे फुर्सत असली बिगंदान मैं हम एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स आदि कोरिन लोन नंगवा फा ए दकंग दाते फते फारत का वरंग फावेर हाबरे देतो तिबे फुन लोन ता रीफाइनेंस कोरा बे हम गाम से बे फुन गे वेफार तबस इतुरा कुरियरा थरगिवम गे बर बड़ फुर्सत में फाइवे गेंदानी त मेवगत कोबातो कुदिया दि मेदफन तेगे वेफार तक होरी फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस तक ति बेफन फोर कोदे मी मिदिया हारुगे मी हम मे मुद्दत गे तेरे गालगन में यूलान कुरिंग मी कुरियन एंगा हर दुस तेरे गालगन में मसे कुरान में 1 मिलियन रुपया गे लोन हम कस्टमर उन फोर को देवे तो एंगा हर दुस तेरे गे हम राज्य गे एसएमई सेक्टर के कुरिन वे समाना विस्वाह कुरे विगत मी इक्तिसाद गे मैं थंब ei kudi vyafaritакун generate kura etchakun kudi vyafarita iktisaduga kuleni war muhim dawre ehem e befulun nge beje financing facility teke for kodde ehem algon men yulan kuri hama mi fasate ka million rupiya war financing me har terega for kodde masah kurana me egotun e hidmat deembegen algon men tafatu eki product take taaruf kori एगतुंग एंग एरिया की हम फतुरेरी कम ए राज्य के दंगे में फुला दायरा वीम पूरे मोगन वे फरदा एह में गेस्ट हाउस हिंगम बेनम फुलवा फरत का कुरिंग
1 million na hame e negamundiya loan algon men 10 million na hame bodu kure financing adad ei bodati project taka den e bahure tan kole kudi ko guest house vfari hama misalaka geege tanek hadan noni derum noni tinrum hada kuyad dinun e komme henu je rajyam beerun guestum genna rajye gas meti local tourism e bawa e target ko gem vesalgan men onna guest room financing ki product e solwala den e giturun mi odidoni faharu hama ekana masweri kamenno patureri kam gedairaga viesnone transport vies area tahoga mi beenum wa vessel gannan noni vessel hadan financing facility vessel financing namuga onnani taraf koffa then miharu hingamun da vyafaritakan ituran e vyafarita kuriya genda noni ituran expand kuram vesunnane fursataken hulwala fa egotum mi working capital financing mf ahun algon men huludu fushige mi taraf kuri egiturun business expansion financing then asset financing ei vyafariya beenumwa equipment machineries alum gannam beenumwa befulan horejja ekantattaka seba support korna then mi giturun hunnane mi anhem befulun nan hasako taraf ko hori product an adi content creators taraf ko hori product abes ti fahakole fadam mi fahakan asam wara bodu ahammiyat kam deviken ebade anhem befulun kurawa we farta adi creative economy evesema ti befulun ga faraton konkala ahammiyat kam to debani anhem befulun adi creative economy kuriyaro mi raisul jamhuriya ge swaude onna anhem befulun nan hasako mi fassaharu terega mi 7 million rupiah ge mi programming hinga egotun algon men mi economic ministry ya ekko guligin eba hingam fasha madad kiya program ge dashun komme aharaku es mi du kuran 20 million rupiah anhem befulun target kogge egotum miharu mi 7 tiriham wuregina anhem vfari verin algon men e program ge dashun bas me wani anne financing for kodaifa then me kurim ves me faha kuri gotam mi program ek ikom me aharaku es 20 million rupiah ge program evem ever ma ginem ves algon men e baad application gena vesanna ma ginem vesat ehme algon men beenum vi e gap match kuram ehme ma SMA digital dum waki product ek gotam algon men taraf kuri woman entrepreneur financing ki af waki product erun e kuring mi faha kuri fasha madad program ge tereng fursat no libe farantak ves fursat fahi kod denama gotam egotum women entrepreneur financing ga negidane 2,50,000 rupiah ya hamen hama vfari fasham beenum wa farantak ehma algon men hama mi eki kahala request an ade mi bakery masakke kurabban beenum wa befulun saloon masakke be ulwa befulun fehumuge kantatta gulwa befulun den mi gotagas den mi ahamang hem befulun giturun creative economy seboy evs ama algon men ni zuwanunna fursat fahi koddinum gotum content creator financing kiya product taraf kuri eges mi 1 lakh rupiah hame financing nege gotam mi innane then if this rahunaka nula 1,50,000 rupiah hame again ehmema I think the area ei wara bodu iskame dige miharu ane me kuriyaramun anna the area yang hem befulunge vyafarita taraggi kuran kure masakkataka creative economy golwa befulunna me deve fursat ehma de area gas mihare bohuri solutions algon men atugama fuderaka gina customerun approach kurawwa hama miharwes waragin anghem befulun tibawan hama gega tibeka mes masakate fattom beenu fula farata ekam e beenu wa mali ehi mi ugot hamunu jeti farata hem ekal farata ham war bodu ವರ ಮುಹಿಮ ಫುರ್ಸತೆತ್ತಿ ಹುಳುವಾದ ವೇಗಂದಣಿ ಅದಿ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಗೆ ದಾಯರಾ ಕೆ ಮಿ ಫಹಕೊಂಗ ಆಸ ಕುರಿಯರ ಮುಅಣ್ಣ ಎಮ್ಮೆ ಬೋಡು ಎ ದಾಯರಾ ಅದಿ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಗೆ ಸಬೋ ಮಿಹಾರ್ ಹಮ ಆಮದನಿ ಹೋದ್ಮುಗ ಫುರ್ಸತ ವಸ್ ಮೇಡಿ ಫಹಿ ಕುರೇಫಾ ಎಹಮ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕುರವಂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ವಾ ಬೆ ಫಂಡವ ಸಂವರ ಬೋಡು ಆ ಫುರ್ಸತೆ ಮಿ ಹುಳು ವೇಗಂದಣಿ ದೆ ಕುರಿಯಂ ಎತ್ತನುಗ ಎಸ್ಎಂಇ ಡಿಜಿಟಲ್ ರಾಜ್ಯಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ ಮಾಹೌಲ್ ಇತುರ ಥರಗಿ ಕೊಂ ಹರುದನಾ ಕೊ ವರ್ಗದ ಕುರುಮಟಕ ಕೊಂ ಕಲ್ಮಸಕೆತಕೊ ತಕೆತ ಕುರುವಾಣ algon men mi viga agada ka hanga haruduas terega ane boda mi tanuge target එක වෙෆ මියොති mi financing fursat genestano ei loan nota financing program tan hingo den e program ta haki mi tanun do kora financing iturun adi algon men ministry taka guligen vese ki program ta eba hinga egoton economic ministry fisheries ministry agriculture negota area ta hoge se bohri bawra product tan holwala den meg ituran algon men beenom wani
ಕುರಿಯಂ ವೆತ್ತನುಗ ಹಮೈಕನಿ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಕೊದ್ದೆ ಬೈಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ತಿಬ್ಬಂಗ ಬದಲುಗ ಮಿ ಹಮ ಕುದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿತಹುಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ ಹುರಿಹ ಮರಹಲಾಯಿಗ್ಗ ವೆಸ್ ಬ್ಯಾರಿವಾ ಪಾರ್ಟ್ನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಮ್ಮ ಸೆಕ್ಕುರ ಎಗೊತ್ತಂ ಮಿ ಎಹೆನಿಹೆಂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಂತ ಆರ್ಫ್ ಕುರಂ මිහාරු විස්නාෆ මේ අතිය ගොතම් මේ එබේෆලුන් අල්ගොන් මේ පුරත මොබයිල් ඇප් වරංග වහ තාරෆ් කුර මොබයිල් ඇප් එක් කොබස බේෆලුන් එකකි මේ සොලියුෂන් තල්ලි බේන දැන් කුරියන් වෙත්තනග මේ අල්ගොන් මෙන් ප්ලෑන් කොෆ මේ අති කස්ටමරුන්න මාකට් ප්ලේස් ගායම් කොද්දිනු ඒ රාජ්‍යයේ කොම්ම හිසාබෙග හොරි බේෆල වියසේ මාකට් ප්ලේස් ක බෑරි වෙගෙන් එබේෆලුන් උෆද්දා තකති අනේ බේෆලක වික්ෂේන ෂෝකේස් කොල්ලන්ද යාද අදි රාජ්‍යම් බේරවසෙච්චේ වික්කම් වී ඒක තෙරේ දැන් ඒ අයිකොන් අන්නනේ පේමන්ට් සොලියුෂන් තකෙවස් BML අයිකොන් වලගොන් මෙන් හෙද ඉන්ටග්‍රේෂන් තහගු තෙරේ ඒක තෙරෙන් එබේෆලුන්න පේමන්ට් වෙස් හෙදේන අදි ඒ හද්දවා ඒක තෙරේග කුරවවා ව්‍යාපාරීගත ය බලාෆවස් අල්ගොන් මෙන් කුරියන් වෙත්තනුග ෆයිනාන්සිං ෆැසිලිටි එක වෙස් කුරියක් ගෙන් දාන්න එහෙම අල්ගොන් මෙන් බේනුම් වනි හැමයිකනි ෆයිනාන්සිං ෆෝර් කොද්දේ බයි බදල්ග කොම්මෙ කුදි ව්‍යාපාරියෙක්ගේ කොම්මෙ SME එකගේ පාර්ට්නර් එක් ගොත අසකෙක් කුර එහෙම මාකට් ප්ලේස් සර්විස් කුරියන් වෙත්තනුග ඒ බාදේ අදි banking SME digital ke app awmu financing solution service wara fase ham balala wen hem interested parata ka wara fase hegen dan kan SME digital ke hidmetan hode umada den miharu vfare fattawan hial ful kuraba be fule besnoni ala vfare fatwan ole uluwa be fulaka uni farata ka kon kala message to de wani me rajyega me emme rajyega vies adi rajyam beruga vies me SME ಸೆಕ್ಟರ್ಗ ಮೀ ಉಳೆನಿ ಮೀ ವರ ಬ್ಯಾರಜುವಾನು ಎ ಬೌಳೆ ಅದಿ ಎಕೆ ಏಜ್ ಗೆ ಬೇಫಳಂ ಉಳೆ ಎಕಮಕ ಎಮೆ ಉಂದಗುವ ಎಕಮಕಿ ಎ ಹಿದ್ಮೆತ್ತ ಕಸ್ಟಮರುನ ದೇರು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ನಾ ಮಿ ಬ್ಯಾ ಬೆಲೆ ಹೆಟ್ಟು ಎಮ ಎ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಬರಾಬರ ಬೆಲೆ ಹೆಟ್ಟಿ ಫನೆ ತೀಮ ಹಿಸಾಬ್ ಕಿತಾಬ್ ರಂಗಳ ಬೆಲಿ ಫನೆ ತೀಮ ವಾಗತ ಕಿ ಫೈನಾನ್ಸಿನ್ ನಕ ಹಮೆ ದಾಯಿರು ದತಿತಂ ಎ ಬದಿಮಾವೆ ಎ ಬೇಫಳುನ್ ನಸ್ ಎಹೆಮೆಮ ಅಳ್ಗುನ್ಗೆ ಮಿ එම්මෙ බොඩ එඩ්වයිසකි හිසාබත බරාබර බලහට්ට වෙන ගොතෙ බලාශය දෙන් කොම්ම බේෆලකි එකකවන්ටිං හදවා ෆුන්න බේෆලක නොවදාන කන්නේ එහෙම SMEs terego sebe tibbe wannonto hama accounting dairaage SMEs taka business solutions devwa SMEs ehme ebe fulun ebbe konebbe ka mege terege hitere vevidane hargana hiyone e network tereng masake kurabwagen hisabata barabar balahatta washe erun e loan ka hame dairone finance facility ke hame SME digital la hame SBML la hame akam gavies tayyar we fahunnani facility naga hennuoni algonmenna waran undaguwanda tabbala balam waran undaguwana me fahme wani finance and limit SME digital long eturu kofa kurim 1 million go limit me har me wani 10 million nang eturu korefa me kihne genamanu badalatta me kurim ade 1 million nang me feshoni den algonmenge visnamaka vi eru kudi vyaparitaka e rangalo adade ekam miharu takatiga agules mioni bodetefa adi eru vyaparita fashion rangalo adade kannege up to 5 million na hame adde names miharu e 1 million naga noni ever kudi adade ves nagagen by vyaparita mehiri establish vefa algon men mihatana financing for koddi fingagna kan hataru ha havrgina vyapariya media muddat ge terege hemmema ege terem by vyaparita mehiri miharu anel level la dan ready yefati bi vyaparita ebati rajya ehmema algon men beenam vi avvore limit board kora dem anekkamaka balalayer me 1 million rufiya hinga ballan guest house by far guest house vyapari kuravwa iru waki adada kavvore madum room alwa kamge vejjiya feasible kunantan hole undagu eba ehmema me misalaka rangalu guest house hinga kamge vejjiya gagadka bara noni ashar worker room hunnanje den emme ideal mihar emme ginan rangalu guest house to menni ashara room noni 22 room eha kavarge e waruge vfariya ka BOQ haddawen anna irwas 1 million ge financing na kitangole kuda adade den 1 million ge limit kurai fa enima me wagotaki by befulun e BOQ ge limit wes adadu tavs kuda kollagen me apply kureven kurone wagotaki algon me 1 million ge loan du kuri kamge wes project noni mennonta ehemmema e project nimman eba beena mes evvere bodu adade ehemmema ei magandu visnamaki e adada gendiyum
بدر بڑا شکریہ گتا تی دیوی معلومات ٹکا ادی ہم گامس می ایپیسوڈ بلوا بیفن ہم ایسے می ڈیجیٹل کے خدمت کا بہ تو اتر بیار معلومات کے دیبی گہ گچ کم آگے شکریہ گتا ٹریڈس کے میاد کے ایپیسوڈ میں حساب منی منی میاد کے ایپیسوڈ کے بیلون تھرنا مهم انگم بینوا اتکے معلومات کے دیبی گہ گچ کم امید کرا ادی بس بدل گو امید کا واقعہ والسلام علیکم